Today is the third part on a series that we're doing called God's Guidance. Ja täna on kolmas osa seeriast, millele oleme pannud pealkirjaks Jumala juhtimine. We're just kind of talking about that spiritual GPS that God has placed on the inside of us. Me räägime sellest vaimsest GPS-ist, mille Jumal meie sisse on pannud. And you need to know this, God is a God who guides and leads us. Ja sa pead teama seda, et Jumal on Jumal, kes juhib ja juhatab meid. Amen. How many are Amen. thankful for that? Kui paljud teist on tänulikud selle eest? I'm thankful I'm not on my Ma own, olen tänulik selle eest, et mina ei ole omapäi, but that we have a God who's with us and he'll lead us. vaid meil on Jumal, kes on meiega koos ja kes juhatab meid. And we looked at the first couple weeks of this series on a lot of the counterfeits that are in this world to try to steal your attention. Ja selles seeria esimeses osas me räägime sellest, kuidas siin maailmas on asju, selliseid võltsingud, mis proovivad meilt ära röövida seda õiget asja. And if you were here or if you were not here, Kui sina olid siin või sa polnud siin, I encourage you to go back and to listen to those messages and hear that again and hear them for the first time. ma julgustan sind, mine ja kuula neid sõnumeid veel. Kui sa oled ennem kuulanud, siis kuula neid ikkagi nii, nagu sa kuuleks neid esimest korda. And I think the word is so alive Ja ma usun seda, et Jumala sõna on nii elav, that every time we listen to the same message, we're going to get something different et out of it. iga kord, kui me kuulame seda sama sõnumit, me saame sealt midagi uut. And so in this series now, though, we're going to step into some of the ways that God does lead and that he does guide. Ja selles seerias me läheme siis mõndadesse asjadesse, kuidas siis Jumal meid juhib ja siis mismoodi ta meid juhib. And we're going to see that he guides us through his word, Ja me näeme seda, et tema juhib meid läbi oma sõna, by his spirit, läbi oma vaimu, through his ministers, läbi oma siis teenijate, through other people. läbi teiste inimeste. God has many ways to get guidance into our lives. Ja Jumal on olemas väga palju erinevaid viise, kuidas saada meie ellu juhtimist. And here in Proverbs chapter 14 and verse 12, it says this. Ja siin õpetussõnad 14:12 ütleb seda. There's a way that seems right to a man. Mehe meelest on mõnigi tee õige, Say seems right. ütle, et näib õige. It seems right. See näib õige, But then it goes on to say, but the end leads to death. aga seal läheb edasi, ütleb ja lõpuks on see surmatee. Have you ever done something that seemed right, but then it just didn't turn out right? Kas sa oled teinud midagi kunagi, mis näib õige, aga lõpuks see ei tule õigesti You välja? know, you thought, wow, this seems like it's a good idea. Sa lähed, vot see tundub päris hea idee. And so we don't want to just do what seems right to Nii et us meie ei taha lihtsalt teha neid asju, mis tunduvad õiged meie jaoks. because we don't know where that's taken us. Sellepärast me ei tea, kuhu see meid viib. There's many times that we might be okay, Ja väga tihti meiega võib jääda kõik niimoodi, kõik on korras. but when it seems right to you and it ends in a disaster, that's what we're trying to avoid. Aga et kui see näib õige ja see viib sind katastroofi, need on asjad, mida meie tahame vältida. And so we need help. Nii et meie vajame abi, We need guidance. meie vajame juhatust. And thank God you have help and you have Ja guidance. tänu Jumalale selle eest, et sul on olemas abi, sul on olemas temapoolne juhatus. And God is going to help you in the right way. Ja Jumal aitab sind õigel viisile. But let me just see by your hands this morning, do you need guidance? Las ma näha sinu kätt, kas sina vajad juhatust? Amen. I think we Amen. all need Ma guidance. usun, et kõik meie vajame Jumala juhatust ja juhtimist. No one is meant to live this life on their own. Mitte keegi ei ole mõeldud elama enda elu omapäi. And in Proverbs chapter 3, Ja õpetussõnad 3. Proverbs chapter 3, I want to read verses 5 and verse 6. Õpetussõnad 3, salmid 5-6. It says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own See ütleb, understanding. et looda issanda peale kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. And in all your ways we are to acknowledge him, Ja õpi teda tundma kõigil oma teedele. and he will make our paths straight. Ja siis tema teeb meie teerajad tasaseks. He will lead us on the right path in life. Tema juhatab meid õigele rajale teele siin elus. And so this is the thing, God wants you to take the right path. Nii et asi on selles, et Jumal tahab, et sina valiksid õige tee. And God wants to show you the paths that you're to take. Ja Jumal tahab näidata sulle neid teid, mida sina peaksid võtma. And I am so glad that we serve a God who guides. Ja ma olen nii tänulik selle eest, et me teenime Jumalat, kes juhatab. Amen. We have a God who guides. Meil on olemas Jumal, kes juhib. And he is a shepherd, the Bible tells us. Ja Piibel ütleb, et tema on karjane. He is a guide for our life. Tema on meie elu siis juhataja. He is our help when we need it. Tema on meie abi, kui me vajame seda. He is whatever it is that you need today. Tema on kõik see, mida sina vajad täna. And so if you want this ongoing joy and peace, Ja kui sina tahad seda jätkuvat rõõmu ja rahu, if you want this ongoing confidence and stability in life, kui sina tahad seda jätkuvat kindlust ja stabiilsust siin elus, and let me just, do you want that? ja las ma küsin, kas sa tahad All seda? right. We want those things. Meie tahame neid I asju. want to be happy. I want to have peace in my Ma life. tahan olla õnnelik, ma tahan seda, et minu elus oleks rahu. I want to have a confidence knowing my future is Ma secure. tahan, et mul
mul oleks kindlus, et ma tean seda, et minu tulevik on kindel. then it comes from this. Ja see tuleb sellest. It comes from expecting God's guidance See tuleb sellest, kui sa ootad Jumala juhatust. and then receiving God's Ja guidance. siis sa võtad vastu ka Jumala juhatuse. It comes from expecting and receiving the guidance of God. See tuleb sellest, et sa ootad ja võtad vastu Jumala juhatust. And you might think, was that all I have to do? Sa võid küsida, kas see on kõik, mis mul on vaja teha? Is expect God to lead me and then receive His guidance? Oodata seda, et Jumal juhib mind ja siis vastu võtta tema juhatus And I'll be happy? ja siis ma olen õnnelik. Yeah. Jah, I'll have peace? mul on rahu. Yeah. Jah, I'll have confidence? mul on kindlus. Absolutely. Kohe kindlasti. Because you are expecting it and you're receiving the Almighty's help. Kuna sina ootad seda ja sa võtad vastu kõik väelise abi. And if we are serving the Almighty God and He is helping Ja us, kui meie teenime kõikvõimast Jumalat ja tema aitab meid. we were just singing, nothing is Me impossible. just lausime, mitte miski ei ole võimatu. Amen. Nothing is Mitte impossible. miski pole võimatu. Because He is Almighty. Kuna tema on kõikvõimas. He could take you from where you are to anywhere that He wants you to Ta go. võib võtta sind sellest paigast, kus sa oled, igale poole, kuhu ta tahab, et sa võiksid jõuda. Well, not anywhere. Et mitte päris igale poole. Yeah? Anywhere. Jah, igale poole. He'll move you to another nation if He wants you to Kui be. ta tahab, siis ta võib sind liigutada teise rahva sekka. kui He'll see on give tema you a new tahtmine. job. Ta annab sulle uue töö. He will teach you new skills. Ta õpetab sulle uusi oskusi, võimeid. You can do anything. Sa võid teha kõike. He can do anything in you. Tema suudab teha kõike sinu sees. But Aga there's a big but here. siin on selline suur selline aga. You have got to follow Him. Sina pead talle järgnema. Amen. Amen. And so we need His guidance. Nii et meie vajame tema juhatust. And we need to be expecting it and receiving it, and we'll have peace and joy in our lives. Ja me peame ootama seda, vastu võtma selle ja siis meil on rahu ja rõõm siin elus. And this confidence that comes knowing that He's with you, you don't get that anywhere else. Ja see kindlus, mis tuleb sellest, et sa tead, et ta on koos sinuga, sa ei saa seda mitte kuskilt mujalt. So you need to know no matter what is going on in your life, Nii et sa pead teadma seda, et vahet ei ole, mis on sinu elus toimumas. there is a path, On olemas tee, there's a way, on olemas viis and there is an ja answer. on olemas vastus. And God knows the way, Ja Jumal teab seda viisi and God knows the ja answer. Jumal teab ka seda vastust. And if we would just turn and look to Him for guidance in our life, Kui meie pöördume tema poole, et otsida juhatust siin if elus, we will live expecting God to guide us kui meie elame nii, et me ootame, et Jumal juhataks ja juhiks meid in the big things suurtes asjades and in the little ja things, siis väikestes asjades. if we'll live expecting God, He will guide. Kui me elame oodates Jumalat, siis tema juhatab meid. And you know, so if you have plans and dreams for your life, Ütleme, et kui sul on olemas plaanid ja unistused sinu elu jaoks, you know, if you have hopes and expectations for your kui future, sul on olemas lootus ja ootus sinu tuleviku jaoks, God can guide you into those things. siis Jumal saab juhatada sind nendesse asjadesse. But in your life, you know, if you have trouble, Aga kui su elus on raskusi, if you've experienced a loss, kui sina oled kogenud kaotust, if you're going through difficulties, kui sina lähed läbi raskustest or if you just feel lost in või life, sa tunned lihtsalt eksinuna ennast siin elus, you need to know this: God can lead you out of that. sa pead teadma, et Jumal võib juhtida sind välja sellest. So God can lead you into His blessings, Nii et Jumal saab juhtida sind enda õnnistustesse and God will lead you out of trouble. ja Jumal saab juhtida sind välja probleemist, raskustest. And so in your life, you need guidance. Nii et sina enda elus sa vajad juhatust. Say this: say, I need guidance. Ütle, et ma vajan juhatust. Amen. Amen. We need the guidance of God. We need the direction of God in our life. Meie vajame Jumala juhatust, meie vajame seda, et Jumal näitaks meile, annaks juhiseid siin elus. And I just hope and I pray that every day that you would take the time to slow down and ask God for guidance. Ja ma palun seda, et sa iga päev, et sa võtaksid aja maha ja paluksid Jumala käest juhtimist, juhatust. And that at the end of the day, you would thank God for guiding you through another day. Ja et sa siis päeva lõpul, et sa tänaksid Jumalat selle eest, et ta on juhtinud sind kogu selle päeva. But we're talking about this guidance from God. Aga meie räägime sellest juhatusest, mis tuleb Jumalalt. But let me just use kind of a natural thing here. Ja las ma kasutan siin sellist loomulikku asja. Do you all know what GPS is? Te kõik teate, mis asi on GPS. Yeah, 4 or 5 people. Wow. 4-5 inimest teavad. I thought we lived in a technology smart nation. I Ma don't know. mõtlesin, et me elame siin sellise rahva seas, kes on väga tehnoloogiliselt, väga tark. But all right, GPS, for those of you who don't know, it's a thing that you have that will guide you. Aga GPS, kes siis ei tea, see on selline väikene asjakene, mis juhatab sind. It's called a GPS Global Positioning System. Ja selle nimi on siis GPS, globaalne positsioneerimissüsteem. And it can be, you know, in your car or in your phone. See võib olla sinu autos siis, su telefonis. It could be in a little computer device
device that you carry with you. see võib olla väike selline kompuuterseade, mida sa endaga kaasas kannad. And it is a natural thing to help us get from where we are to where we want to go. see on selline loomulik asi, mis saab meil aidata minna sealt paigast, kus me oleme, sinna, kuhu me tahame jõuda. And I'm not trying to be corny on this or whatever. ja ma ei proovi olla kuidagi imal või sihuke selles asjas. But I believe this. I believe as a Christian, as a believer in God, ma usun seda, et kristlasena, usklikuna, kes usub Jumalasse, each and every one of us have this spiritual GPS locked on the inside of us. igalühel meist, meie sees on selline vaimne GPS, mis on meie sees And olemas. it's this God's positioning spirit see on see Jumala positsioneerimise vaim, that is leading us and guiding us from where we are to where He wants us mis to be. juhib, juhatab meid sealt paigast, kus meie oleme, sinna paika, kuhu tema tahab, et me And jõuaks. it's very much like natural GPS. ja see on väga palju tavalise GPS-i sarnane. And the God on the inside of you, He will keep you from getting lost. ja Jumal sinu sees, ta kaitseb sind, et sa ei eksiks ära. He'll make sure you arrive at the destination you were going ta to. teeb kindlaks, et sa jõuaksid sinna paika, kuhu sa oled minemas. He will show you the best way from where you are, how to get there. ja ta näitab sulle parimat teed, kuidas jõuda sealt paigast, kus sa oled, sinna paika, kuhu on vaja jõuda. And then He will give you directions along the way. ja siis tema tee peal annab sulle juhiseid. And so it's not just He says, all right, you got to go to the other side of town in Mustamäe. see ei ole lihtsalt nii, et ta ütleb, tead, sa pead minema sinna linna teise otsa Mustamäele. But as you start heading towards Mustamäe, there will be directions on how to actually get there. aga kui sina oled teel Mustamäele, siis ka seal tee peal saab olema juhiseid, kuidas sa jõuad sinna ka kohale. And so I remember the first time that I experienced the technology of GPS. ja ma mäletan seda, kui ma esimest korda sain kogema GPS-tehnoloogiat. We traveled to Germany. We went to a ministers' conference in Germany. me reisisime Saksamaale, käisime seal ühel siis teenistusel And we had to drive on the Autobahn, ja me pidime sõitma siis autobaanile, the German resident. et And siin on üks Saksa kodanik. so I had to upgrade to an Audi nii et ma siis seal pidin sõitma selle Audiga, because I wanted to drive the Autobahn, kuna if you ma know what I tahtsin mean. sõita autobaanil, kui te teate, mida ma mõtlen selle all. Not get from my destination to the other place, but get there very fast. mitte lihtsalt, et jõuda ühest paigast teise paika, vaid et jõuda sinna hästi kiiresti. And so I got this Audi. I sat in this Audi and it started talking to me and I was like, whoa. ma sain selle Audi, ma istusin sinna sisse ja see hakkas rääkima minuga, mõtlesin, vau. And that was so cool ja see oli nii lahe, because it helped me to get to places that would have been hard for me to find on my own. kuna see aitas mul jõuda paikadesse, kuhu mul omapäi oleks olnud väga raske jõuda. I just looked at my little letter and I typed in the address ma vaatasin oma väikest kirjakest, panin aadressi sisse sinna and the car said, move forward and turn left in 500 meters. ja siis auto ütles, hakka liikuma ja 500 meetri pärast keera vasakule. All right, merge into the right lane. ja siis nüüd mine sinna vasakusse ritta. You are now on the Autobahn. ja nüüd sa oled autobaanil ja siis kihutamine. And it was great. ja see oli lihtsalt super. I left it on the whole time. My car was just talking to me the whole time. ja siis ma jätsin selle tööle, kogu aeg see auto rääkis minuga. You know, and everywhere we got in the car, even if we were going down to get some coffee, I'd say, watch this, Brendan. We type it in. iga kord, Go straight for 300 meters. kuskile sõitsime, võtsime kohvi või midagi, siis ma ütlesin, näe, Brenda vaatab, panin selle sisse, siis ütles, et sõida otse ja 300 meetri pärast Park the car. pargi auto. That was all, but hey, it was cool. see oli kõik, aga see oli lahe. You know, and so it shows you where you are and where you're going. nii et see näitab sulle, kus sa oled ja kuhu sa oled minemas. And along the way, it gives you directions. ja tee peal see annab sulle juhiseid. And you're going to turn right in 1.5 kilometers. ja 1,5 kilomeetri pärast keerad paremale. Thank you. aitäh. You're going to turn right in 500 meters. ja pöörad paremale 500 meetri pärast. Thank you. aitäh sulle. In 10 meters, turn right. ja 10 meetri pärast pööra paremale jälle. I just thought that was so cool. ja mõtlesin, et see on nii lahe asi. Now, when the Holy Spirit leads, ja kui püha vaim juhatab, He leads the same way. tema juhatab samal viisil. He'll put you in a direction and start you going on a path in life. ta annab sulle suuna kätte, nii et sa saad hakata liikuma oma eluteel. And then along the way, He'll give you instruction and He'll give you guidance. ja siin tee peal ta annab sulle juhiseid, ta annab sulle juhtnööre. And so you give your life to Jesus and you start this new way of living. nii et sa annad oma elu Jeesusele, sa alustad seda uut eluviisi. And He takes you from where you are to where He wants you
to ja ta go. viib sind sellest paigast, kus sina oled, kuhu ta tahab, et sa jõuaksid. And you know, when the GPS is talking, you don't want to miss it. Kui GPS räägib, siis sa ei taha sellest ilma jääda. And so you'll tell everybody, all right, be quiet, I want to hear this. Sa ütled kõigile, et olge tasa, ma tahan kuulda seda. I need to get some direction Mul here. on vaja saada juhiseid praegu. And there's going to be times as the Holy Spirit speaks to you, you're going to have to get everything else quiet around Ja you. saab olema nii, et kui Püha Vaim räägib sulle, siis sa pead saama kõik muu vaikseks enda ümber. You need to get rid of all distractions so you can hear from Him. Sa pead saama lahti kõikidest tähelepanu ära kiskuvatest asjadest, nii et sa võiksid kuulda teda. And if we have this in the natural, Ja kui meil on olemas see loomulikult, the better news is this, siis parim uudis on see, is that we also have this in the spirit realm with the Holy Spirit living on the et inside meil of on us. olemas see sama asi vaimses sfääris, nii et Püha Vaim elab meie sees. The Bible tells us that God has given us everything that we need for life and for godliness. Piibel ütleb, et Jumal on andnud meile kõik vajalikku eluks ja Jumala kartuseks. Everything that you need to live this life comes from God. Kõik see, mida sina vajad selleks eluks, tuleb Jumala käest. And everything that you need to live for God comes from Ja God. kõike, mida sul on vaja, et elada Jumala jaoks, see tuleb ka Jumalalt. And when, you know, there are times in life though where we miss a turn. Aga siin elus on selliseid olukordi, kus meie siis sõidame mööda sellest kohast, kus me oleks pidanud keerama. But it doesn't mean that God stops talking. Aga see ei tähenda, et Jumal lõpetab nüüd rääkimise. You know, there was a couple times I was driving so fast, I missed my turn. Ja mõned korrad oli nii, ma sõitsin nii kiirelt, et ma panin mööda sellest kohast, kus ma pidin keerama. And the GPS didn't shut down and say, boop, 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 you lose, you know, whatever. GPS ei lülitanud ennast välja, siis tein seda häält ja siis öelnud, et sa nüüd kaotsid. Game over. Mäng läbi. No, it Ei. said recalculating. Ei, ta hakkas ümber arvutama. All right, in 300 meters, turn to the left. 300 meetri pärast pööra vasakule. And I thought that was so cool. Ja mõtlesin, et see on nii lahe. Because I didn't have to back my steps up and try to get there. It made a new route to get to that Kuna ma ei destination. pidanud hakkama kuidagi tagurdama või sõitma samasse kohta tagasi, vaid et ta tegi teise tee minu jaoks. And so for us, when you miss it in life, Ja sina, meie jaoks on nii, et kui sa paned mööda siin elus, Christians missing God? Never. kristlased panad mööda Jumalast mitte kunagi. You miss God. Sina paned mööda Jumalast. I miss God. Mina panen mööda And when Jumalast. we miss God, God is still talking. Ja kui meie paneme mööda Jumalast, siis Jumal ikkagi kõnetab. He's saying, all right, calculating, and this is now the way for you to Ta go. ütleb, et nüüd on see ümber arvutamine ja nüüd see on tee sinu jaoks, mida mööda minna. Now, stop doing that and let's start doing this. Nüüd lõpeta selle tegemine ja hakkame tegema seda. And by the Spirit of God, He will lead and He will guide. Ja siis Jumal läbi oma vaimu ta juhib ja juhatab. And even if we miss it, Ja isegi siis, kui meie paneme mööda sellest, He's still going to be giving us directions. tema ikkagi annab meile juhiseid. He's still going to give us the next step. Ta ikkagi annab meile teada järgmise sammu. Because His goal for you and where He wants you to be will not change. Sellepärast see eesmärk, see paik, kuhu ta tahab, et sina jõuaksid, see ei muutu. And so God is going to keep speaking. He's going to keep telling you how to get Nii there. et Jumal jätkab rääkimist, sinu kõnetamist, kuidas jõuda sinna paika. And we've just got to take the time to stop and to listen and know, God, you can get me Me there. lihtsalt peame võtma aega, peatuma ja ütlema, et Jumal, ma usun, et sina saad mind viia sinna paika. And don't believe the lie that if you miss it, that God stops talking. Ja ära usu seda valet, et kui sa paned mööda, siis Jumal lõpetab rääkimise. I made a mistake. I'm a sinner. Ma tegin vea, ma olen patune. God doesn't talk to sinners. Jumal ei räägi patustele. And so I'm not going to hear from God today Nii et täna ma ei kuule Jumala käest, because I screwed up last night. kuna ma eile õhtul tegin suure jama kokku. Ei, God is not that kind of a God. Jumal ei ole seda tüüpi Jumal. Hello? Halloo. God doesn't stop talking just because you fall. Jumal ei lõpeta rääkimist lihtsalt sellepärast, et sina komistasid ja kukkusid, He's going to keep talking to vaid ta you. jätkab sulle rääkimist. And the more we fall, listen, the more we need God's guidance. Ja mida rohkem meie kukume, seda rohkem meie vajame Jumala The juhatust. more God is going to stop and say, Freddie, come on, let's go. Seda rohkem Jumal peatub ja ütleb, et kuule, Fredi, lähme edasi. I don't want to. Ma ei taha. How many know we get that way Kui sometimes? paljud teate, et mõnikord meiega on nii. I don't want to. Ma ei taha. I don't want to do that. Ma ei taha teha seda. I don't feel like doing Mul that. ei ole sukust tunnet, et tahaks teha. Well, you're not going to get to where God wants you to go unless you go. Sa ei jõua sinna paika, kuhu Jumal tahab, et sa jõuaks ilma selleta, et sa ka lähed sinna, And liigud. this is what you have to believe when it comes to following God. Ja see on see, mida sina pead uskuma, mis puutub Jumala juhtimist. That where God is leading you to is the best place for you. Et see paik, kuhu Jumal juhib sind, on parim paik sinu jaoks. Amen. Thank God for that. Tänu Jumalale selle eest. Tänu Thank God Jumalale for selle that. eest. Tänu Thank God He Jumalale led you selle to eest. this church. Tänu Jumalale selle eest, et tema juhtis sind siia kogudusse. Because this is the best place for you. See on parim paik.
sinu jaoks. Amen. Amen. He's given you these people for your life and for your encouragement. Ta on andnud need inimesed sinu elu jaoks, sinu julgustuseks. And they are the best people for you. Ja nad on parimad inimesed sinu jaoks. Amen. Amen. Don't let anybody talk you out of God's best. Ära lase mitte kellelgi rääkida sind välja Jumala parimast. But we are going to go from where we are to where it is that God wants us Aga to meie be. läheme sealt paigast, kus me praegu oleme, sinna paika, kuhu Jumal tahab, et me jõuaks. God is always talking. We just need to stop and listen. Jumal alati räägib, meil sealt peame peatuma ja kuulma. In Romans chapter 8, verse 14, the Bible says this. Ja kiri roomlastele 8:14 piibel ütleb seda. That those that are led by the Spirit of God, they are the children of God. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. And so Christians, let me just kind of reword it this way. Ja las ma korra tagurdan ja ütlen sellisel viisil. The children of God Jumala lapsed are led by the Spirit of God. on juhitud Jumala vaimu poolt. Amen. Amen. The children of God are led by the Spirit of God. Jumala lapsed on juhitud Jumala vaimu poolt. And if you are a child of God, Ja kui sina oled Jumala laps and if you are being led by ja God, sa oled juhitud Jumala poolt, He is going to lead you to joy, siis tema juhib sind rõõmu, peace, rahusse, confidence. kindlusesse, stability. stabiilsusesse. That's where He's going to lead See you. on see paik, kuhu tema juhib sind. And I'm going to say that maybe 3 or 4 more times today, so I want you to hear it. Ja ma ütlen seda täna 3 või 4 korda veel, nii et ma tahan, et sa kuuleksid. Is when you follow God, He's going to lead you to joy and peace and confidence. Kui sina järgned Jumalale, siis tema juhib sind rõõmu, rahusse ja kindlusesse. Because you are expecting Him to guide you, Kuna sina ootad seda, et ta juhataks sind. and then you are experiencing the guidance of God in your life. Ja siis sa koged Jumala juhatust enda elus. You know, one of the ways that God guides us, Ja üks viisidest, kuidas Jumal meid juhatab. one of the ways that God uses to get us from where we are to where He wants us to go, Üks viise, mida tema kasutab selleks, et me saaksime jõuda sealt paigast, kus me oleme, kuhu ta tahab, et me jõuaks. is He uses His holy written word, the Bible. On see, et ta kasutab oma püha kirjutatud sõna, piiblit. In Scripture, and knowing Scripture is the beginning of God's guidance in your Ja life. Jumala sõnad, Jumala kirjakohad, need on algus, see on selle algus, et Jumal saaks sind juhatada su elus. You are not going to get very far in your life without knowing some Bible. Sina enda elus ei jõua eriti kaugele ilma selleta, et sa ei tunne piiblit. Because this Ilma is- piibli tundmiseta. Because this is the book that God uses for a manual for our lives. Kuna see on raamat, mida Jumal kasutab siis sellise käsiraamatuna meie elu jaoks. And He will teach you things. Ja tema õpetab sulle asju. This is what God is saying to you. Ja see on see, mida Jumal ütleb sulle. And I've said this many times. This is what I heard when I was in Bible school. Ja ma ütlen seda, mida ma ise olen kuulnud palju kordi, kui ma olin piiblikoolis. Brother Hagen would get up and he would say this, I don't know how many times. Vend Heigen, ta tõusis sinna ette ja ütles, ma ei tea, kui mitu korda. He would say, the Bible is God speaking to you. Piibel on Jumal rääkimas sinule. Amen. Amen. Would you just say that? Say, the Bible is God speaking to me. Ütle seda, piibel on Jumal rääkimas minule. Piibel on Jumal rääkimas minule. It is. See on nii. This is God speaking to See you. on Jumal rääkimas sulle. It is alive, it is powerful, it can be amplified in your life. See on elav, see on väeline ja see võib saada võimendatud sinu elus. And so we've got to learn what it is that God has said. Nii et me peame õppima seda, mida Jumal on öelnud. In John chapter 10, go ahead and turn there with Ja me. Johannese evangeelium 10. peatükk, palun läheme sinna. John chapter 10 and verse 27 says this. Johannese evangeelium 10. peatükk ja salm 27 Jesus said this. Jeesus ütles seda. He said, my sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. And so they hear his voice, and they follow what he said. Nii et nad kuulevad tema häält ja järgnevad temale. And so for us, we have to know what it is that he said. Nii et meie peame teama, mis on, mida ta on öelnud. And thank God we all have a Bible that we have access to. Ja tänu Jumalale selle eest, et meil kõigil on olemas piiblid, et meil on ligipääs sellele. You know, I don't know how long books are going to be around. They might go out like cassette tapes. I'm not sure. Ma ei tea, kui kaua veel raamatud alles on, et võib-olla kaovad ära nii nagu need makikassetid. But as long as we've got books, we got a book. Aga nii kaua, kui meil on raamat, on meil raamat. But we can also get it on our phone, on our iPad, on our computer, on whatever device Aga me you have. võime saada selle oma telefoni, oma iPadi, oma mis iganes seade meil ka tänapäevane seade on. You know, if you see somebody that's over there on their iPad doing stuff, it doesn't mean that they're playing a game. Ja kui sina näed kedagi, kellel on iPad käes, siis ta seal teeb niimoodi, see ei tähenda nüüd, et ta on seal mängu mängimas. At least I pray and I hope so when they're in church that they're doing Bible reading or note taking. Vähemalt ma palvetan ja ma soovin, et nad teevad seal seda, et nad loevad
loevad piiblit ja kirjutavad seal märkmeid ja But thank God, however we have it, that we have it. aga tänu Jumalale selle eest, et mis iganes kuul meil see olemas on, meil on see olemas. That we can get into the Word, we can learn and study what God has said. Me saame minna Jumala sõnasse, me saame õppida ja uurida, mida Jumal on öelnud. And God leads us by using His Word, and it is a very important part of that. Ja Jumal juhatab meid kasutades oma sõna ja see on väga oluline osa. And now as we look at this concept of GPS in the natural, Ja kui me vaatame selle GPS-i kontseptsiooni loomulikkuses, this is how it works. siis see on viis, kuidas see toimib. There's a bunch of satellites that are circling around the planet as the planet turns. Ja siin on olemas suur hulk satelliite, mis tiilevad siin ümber maakera And they're watching everything and everybody. ja need jälgivad siis kõike ja kõiki. And there's nowhere on the planet that they're not able to reach or to see. Ja planeedil ei ole sellist paika, kuhu need ei ulatu ja mida need ei ole võimelised nägema. And the way that we use it is we have to have a receiver. Ja see viis, kuidas meie seda kasutame, on see, et meil peab olema vastuvõtja. We have to have something with some preloaded information. Meil peab olema midagi sellist, kuhu juba on pandud info sisse. And then when we get that signal from that GPS Ja satellite, kui meie saame selle signaali sealt GPS-i satelliidilt, it gives us information about where we are. see annab meile info, kus me oleme. It tells us the conditions that we're in. See ütleb, et mis siis olukorras, kus paigas me oleme. And then it interacts with this preloaded information in your device. Ja siis see suhtleb eelnevalt laetud infoga, mis on sinu seadmes. And you could find yourself on a map. Ja siis sa saad leida ennast kaardil. And you can know how to get from where you are to where you want to go. Ja siis sa võid teada, kuidas jõuda sellest paigast, kus sa praegu oled, sinna, kuhu sa tahad jõuda. And so you know, it gives you a plan. Nii et see annab sulle plaani, It gives you a path. see annab sulle tee And that little device will give you guidance along the way. ja see väike seade juhatab sind kogu tee peal. And for us spiritually, Ja meie jaoks vaimselt. you need to know that our preloaded information is the Bible. Sa pead teadma seda, et meie siis eelnevalt sisse pandud informatsioon tuleb piiblist, see on piibel. If we're expecting God's GPS to be working in our lives, Kui meie ootame seda, et Jumala GPS toimiks meie eludes, we have got to have some information for that to work with. siis meil peab olema infot, et see süsteem saaks toimida. That God's Spirit can reveal things. Et Jumala vaim saaks ilmutada asju. But then the Word of God will make it clear for us. Aga siis Jumala sõna teeb selle selgeks meie jaoks. And so the Word of God is the preloaded information we've got to get on the Nii inside. et Jumala sõna on see informatsioon, mis on meil vaja eelnevalt saada enda sisse laadida. You know, sometimes with GPS, if you travel to another nation, you got to download a new map. Ja mõnikord on GPS-iga nii, et kui sa lähed ja sõidad kuskile teise riiki, teise rahva sekka, siis sul on vaja alla laadida sinna kaarte. Because if you don't, your GPS isn't working. Sellepärast, kui sa seda ei tee, siis sinu GPS ei toimi. And for us, this is a daily thing that we've got to download for today. Ja meie jaoks on see igapäevane asi, et meil on vaja alla laadida tänaseks. God, help me to get through this Jumal, day. aita mul saada läbi sellest päevast. Let your Word be my guide. Las sinu sõna olla minu juhataja. And this is how God works through His Spirit and through His Word. Ja see on viis, kuidas Jumal toimib läbi oma vaimu, läbi oma sõna. He'll show you where you are. Ta näitab sulle selle paiga, kus sa oled. He'll show you the conditions around you and what's going on around Ta you. näitab ära need olukorrad, mis on su ümber, mis su ümber toimub. And then using the preloaded information of the Holy Scriptures, Ja siis kasutades seda eelnevalt alla laetud informatsiooni Jumala sõnast, He's able to guide you forward in your life. on ta võimeline juhatama sind edasi siin elus, sinu elus. But you have to have this roadmap that God has given us on the inside. Aga sul peab olema see teekaart sinu sees, mis Jumal annab. We've said it this way for many years in our church, Ja me oleme oma koguduses öelnud juba nii mitu aastat, but you've got to have daily exposure et sa pead igapäevaselt ennast paljastama to the Word Jumala sõnale. and intake of the Word. Ja sa pead siis sisse võtma Jumala sõna. So you need to have daily exposure to the Word and intake of the Nii Word. et sa pead igapäevaselt ennast paljastama Jumala sõnale ja sa pead sisse võtma Jumala sõna. And this is not just a one-time download and then it's done. Ja see ei ole lihtsalt selline ühekordne allalaadimine, nüüd on kõik. It's not this book. Ei, selle raamatuga nii ei ole. You know, the Bible is not, well, I've read that. Piibliga ei ole nii, et jah, ma olen lugenud seda. You know, it's not, this isn't some Harry Potter or something like that. This is not just a book you read and then you know it. Et see ei ole mingi Harry Potteri raamat, et sa ühe korra loed seda, siis sa tead. This book is alive. See raamat, see on elav. This book speaks. See raamat kõneleb. It's not a history book. See ei ole ajaloo raamat. This is God speaking to See you. on Jumal kõnelemas sinule. I've heard people tell me, well, I've never heard really from God.
ma olen kuulnud, inimesed on öelnud, tead, ma eriti kunagi pole kuulnud And Jumalat. I say, read your Bible. Siis ma ütlen, et loe oma piiblit. Read your Bible. You will hear God speak. Loe oma piiblit, sa kuuled Jumalat kõnelemas. You'll hear God show you things and direct you in your Sa life. saad kuulma, nägema seda, kuidas Jumal näitab sulle asju ja ta juhatab sind su elus. We don't read it like a book that was written to people 2,000 years ago. Me ei loe seda raamatut sellisel, nagu see oleks lihtsalt, et see on raamat, mis on kirjutatud 2000 aastat kellegile, need, kes sellel ajal olid. We read it as God speaking to me and talking to me about these things. Me loeme seda viisil, nagu Jumal on selle kirjutanud mulle ja ta räägib mulle neid asju. So this book is alive. Nii et see raamat on elav. And it is the way that God speaks to us because he is a living God. Ja see on viis, kuidas Jumal kõnetab meid, kuna tema on elav Jumal. And when it is spoken, it is going to be fresh and it is going to be alive for right then. Ja kui see on räägitud, siis see on sellel hetkel elav ja värske. Jesus said that this is to be our daily bread. Jeesus ütles, et see peaks olema meie igapäevane leib. That is to be like that manna that fell from heaven in the Old Et Testament. see peaks olema nagu see manna, mis langes sealt taevast maa peale, vanas testamendis, me As saame lugeda God's, seda. as God's children were going through the desert, Kui Jumala lapsed, nad läksid läbi kõrbe, this manna would fall, rain down from heaven every morning. siis see manna langes, see sadas alla taevast igaks hommikuks. And they would go out and they would gather it fresh every day. Ja siis nad läksid, nad iga päev korjasid seda sealt värskena. And that's what the Word of God is like for us. Ja see on see, mille sarnane on Jumala sõna meie jaoks. We need to go get it fresh every day. Me And peame- get that fresh Word. Me peame minema saama värske igal hommikul, saama värske sõna igal hommikul. And then they would do it every day. And those of you who are smart are going to really get this. Ja nad tegid seda igal hommikul ja kui sina oled nutikas, tark, siis sa saad ka aru sellest. But they would do it every day except for on the Sabbath, Nad tegid seda igal päeval välja arvatud hingamispäeval, where God would have it specially prepared for them. kus siis Jumal oli nagu eriliselt nende jaoks valmistanud. The word specially prepared for you on your Sabbath. Eriline asi valmistatud sinu jaoks hingamispäevaks. I like to say this. I like to say church days affect all the rest of Mulle our days. meeldib öelda seda, et koguduse päevad mõjutavad kõiki meie ülejäänud päevi. Amen. Amen. I believe when we come here, we get a special meal served by God. Ma usun seda, et kui meie tuleme siia, siis meie saame sellise erilise söögi, mis on siis tehtud, valmistatud Jumala poolt meile edasi antud. And that's what God's plan and desires for us. Ja see on Jumala plaan ja igatsus meie jaoks. And so this needs to be a continual daily download for us. Nii et see peab olema selline jätkuv igapäevane allalaadimine meie jaoks. And then in Matthew chapter 4 and verse 4, Ja siis Mattuse evangeelium 4. peatükk 4. salm. Jesus was going through a little struggle on the inside and being tempted by the devil. Ja Jeesus siin läks läbi natuke sellisest võitlusest enda sees, kui tal oli seal selline lahing seal saatanaga. And he said this, man does not live by bread alone, Seal saatan kiusus teda, siis ta ütles seda, et inimene ei ela üksipäini leivast, but he lives by every word that comes out of the mouth of God. vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala käest. Every word that comes out of the mouth of God. Igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Now in the Greek word that come out of, Ja see kreekakeelne sõna, millest on see tõlgitud, et siis tuleb, it is a present tense. et see on selline oleviku sõna. It is, but it's more than just now. Ja see on midagi enamat kui lihtsalt praegu, It is a present and ongoing thing, vaid see on selline oleviku ja jätkuv asi. which means that it is happening now See tähendab seda, et see toimub praegu and it is going to continue and it will continue to happen. ja see saab jätkuma ja see saab jätkuvalt jätkuma. And you need to know that every time that you read the Bible, Sa pead teadma seda, et iga kord, kui sina loed piiblit, every time you think about a verse, iga kord, kui sina mõtled kirja koha peale, every time you hear someone talk about the Bible or hear the Bible preached, iga kord, kui sa kuuled, kus keegi räägib piiblist või sa kuuled mõnda jutlust, when you hear the word, kui sina kuuled Jumala sõna, that is God's word being spoken to you right now. see on see, et Jumala sõna räägitakse sulle just praegu. Well, I read that verse before. Ma olen lugenud varem seda kirja kohta. No. God is speaking this to you right now. Ei, Jumal räägib sulle seda just praegu. Well, I've heard that message Ma olen before. juba varem kuulnud seda sõnumit. No, this is God speaking to you right now. Ei, see on Jumal kõnetamas sind just praegu. Are you getting that? Kas saad aru sellest? Let this be fresh and alive every time. Las see olla värske ja uus iga korda. Don't believe the lie the enemy is going to tell you. You don't need that. Ära usu seda valet, kus vaenlane tuleb, saatan tuleb, ütleb, tead, sul pole vaja seda. When that verse comes to your mind, you got to say, God, this is you talking to me right
now. kui sul tuleb meelde see salm, siis sa ütled, Jumal, sa oled praegu sina rääkimas mulle just praegu. And so every time we hear the word in a song or hear the word preached, Nii et iga kord, kui me kuuleme siis Jumala sõna kas laulus või kui me kuuleme, et seda how many jutlustatakse, know there's some songs you just like to listen to, just people just worshiping God? kui paljud teist teavad, et mõnikord on nii hea kuulata mõndasid laule ja lihtsalt ülistada Jumalat. They're just singing the word. Kuulda seda, kuidas seal nad lihtsalt laulavad Jumala sõna. Those are my favorite songs. I could just hook up and I could say, this is what God is speaking to me Need on right. minu lemmiklaulud ja mulle meeldib neid kuulata ja siis öelda seda, et see on praegu Jumal rääkimas minule. And so this is not just some dead old book. Nii et see ei ole lihtsalt mingisugune vana surnud raamat, This is alive, it is powerful, and it speaks. vaid see on elav, väeline ja see räägib. And this is why Satan is trying so hard to stop you. Ja sellepärast saatan nii kõvasti proovib sind peatada. He wants you to keep your Bible Ta closed tahab, et sina hoiaksid oma piibli suletuna, because he doesn't want you to get this guidance from God. kuna ta ei taha, et sina saaksid seda juhatust Jumala käest. But God is going to use his word to help guide you in your life, and we've got to hear it. Aga Jumal kasutab oma sõna selleks, et aidata juhtida sind siin elus ja meie peame kuulma seda. And he'll tell you, well, you've already read the Bible this week. Ja aga sa ütled, et tead, ma juba sellel nädalal olen piiblit lugenud. You know, pastor opened up to 8 different places on Sunday. Come on. Pühapäeval pastor avas ja rääkis ette 8 erinevat kirja kohta. That's one extra for every day. You're fine. See on üks rohkem kui igaks päevaks, see on rohkem kui küllaldane. You know, you don't need any more this week. Et pole vaja rohkem selleks nädalaks. And so we just put our Bible away until next Sunday. Me lihtsalt paneme oma piibli ära sinna järgmiseks pühapäevaks. No, it's got to be daily. Ei, see peab olema igapäevane. God wants to speak to you daily. Jumal tahab rääkida, kõnetada sind I igapäevaselt. want to get that fresh download and what it is that God wants to say to me today. Mina tahan saada selle värske allalaadimise täna, mida Jumal tahab mulle täna öelda. But Satan is working hard to try to keep you away from the word Aga saatan teeb kõvasti tööd, et hoida sind eemale Jumala sõnast. so that you become lost Et selleks, et sina eksiksid ära, and that you become easy prey during your week et sa saaksid selliseks kergeks saagiks oma nädala jooksul. because you haven't got any more guidance since Sunday. Kuna sina pole saanud rohkem juhatust, siis viimati said pühapäeval. And then, you know, by that time it's rotten and it really isn't speaking. Ja selleks ajaks on juba selline läinud nagu seal natukene niimoodi mädanema ja see enam ei kõneta sind. You know, you're kind of thinking, well, yeah, he said something that was really good. I do remember that. Et ta midagi ütles mulle, tead, see oli midagi väga head. Not sure what he said, but it was good when he said Ma it. ei ole kindel, mida ta ütles, aga see oli midagi väga head. You ever gone home and thought that about? Kas sa oled That kunagi was a läinud koju great ja mõelnud service. selle peale, et tead, see oli nii hea teenistus. Not sure what, but it sure was good. Ja ma küll ei mäleta mitte midagi, aga tead, see oli nii hea. Well, let's go back. Let's get it fresh for this day. Aga lähme tagasi, saame selle värskena tänaseks päevaks. And God uses his word to lead and guide his people. Ja Jumal kasutab oma sõna selleks, et juhtida ja juhatada oma In rahvast. Psalms chapter 119 and Yeah. verse 105. Ja laul 119, salmis 105, Psalms 119, 105, he says this. laul 119, 105 ütleb seda. It says, your word is a lamp unto my feet and a light for my path. Sinu sõna on minu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. This is talking about God's word. Siin räägib Jumala sõnast. God's word. Jumala sõnast. And it's all about guidance. Ja see kõik puudutab juhtimist. It's showing me the way for my life. Seal näitab mulle tee minu elu jaoks. In Proverbs chapter 6. Ja õpetussõnad 6. Proverbs chapter 6, I want to read verses 22 and 23. Õpetussõnad 6, tahan lugeda salmid 22 ja 23. When you walk, they will guide you, and when you sleep, they will watch over you, and when you wake, they will speak to you. Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad, ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad. For these commands are a lamp, and the teachings are a light, and the corrections of discipline are the way to life. Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus ja korrale kutsuvad manitsused on elutee. I am so thankful. Ma olen nii tänulik. I'm so thankful Ma olen nii tänulik, that we have the way to life, et meil on olemas tee siin elus. and it is his word. Ja see on tema sõna. His word that is alive, and his word that speaks to your everyday life. Tema sõna, mis kõnetab sind su ellu igapäevaselt. And don't say you don't hear from God. Ja ära ütle seda, et sa ei kuule Jumala käest. Get into his word and listen to what he's saying. Et mine tema sõnasse ja kuula seda, mida tema on ütlemas. And this is happening now. Ja see on see, mis toimub praegu. This is something that is ongoing and will continue. Ja see on midagi sellist, mis on praegu toimumas ja see saab jätkuvalt toimuma. And it is present and active in guiding you. Ja see on siis praegu olemas, see on aktiivne ja see on juhatamas sind. But again, you got to gather it fresh every day. Aga jällegi sa pead saama iga päev selle värskena. You got to make sure you've got a fresh word from God that you're holding on to for Sa today. pead tegema kindlaks, et sul on olemas värske sõna Jumala käest, see, mille sa hoiad kinni täna. And if you try to store it up,
ja kui sa proovid seda kuidagi niimoodi kuskil nagu sahvrisse koguda, it's just like that manna. siis sellega juhtub nii nagu selle mannaga. If they tried to store it up for a couple of days, it would go rotten. Et kui nad kogusid seda mannat mitmeks päevaks, siis see lihtsalt läks vanaks ja läks hallitama, mädanema. And if they didn't use it, I hate to talk about this before lunch, but if they didn't use it, it would get maggots in it. Ja kui nad seda ei kasutanud, ma enne lõunat eriti ei tahaks sellest rääkida, aga siis sinna tekkisid tõugud sisse. But you know, so again, if it's old, it's old. Jällegi, kui see on vana, siis see on vana. But that same verse, if you read it again, it become alive for today. Aga see sama salm, kui sina loed seda täna, siis see muutub elavaks sinu jaoks täna. Or if you've got it in you, you just speak it out of your mouth and let it be alive for you today. Või kui see on sinu sees olemas ja sa räägid selle välja oma suuga, siis see on elav sinu jaoks täna. And so you can't just live, store up a bunch of word on one day and just live the week on that. Sa ei saa elada nii, et sa lihtsalt ühel päeval kogud suure hulga sõna kokku ja siis elad terve nädala sellega. Well, Pastor, I thought the Word of God was this eternal thing. Pastor, tead, ma mõtlesin seda, et Jumala sõna on selline igavene asi. It is. See on. It is eternal. See on igavene. It is now, it is ongoing, it is forever. See on praegu, see on jätkuv, see on igavesti. But you've got to hear what God is speaking to you today. Aga sina pead kuulma seda, mida Jumal räägib sulle täna. And in the day we live in the culture that we live in, we're hearing so many other things. We've got to hear from God. Ja need päevad, kus me praegu elame, see kultuur, mille keskel me praegu elame, meil on nii väga vaja kuulda seda igapäevaselt. And if you get it fresh, that's when it's going to benefit you. Ja kui sina saad selle värskena, siis see on kasu, siis see toob kasu sulle. It's not about what you have heard. Asi ei ole sellest, mida sa oled kuulnud, but it's what you are hearing right now. Vaid see, mida sina kuuled just praegu. That is what is going to take you down your path for today. See on see, mis viib sind edasi sinu teele täna. And so we must have daily exposure to and intake of the Word of God. Nii et me peame igapäevaselt paljastama ennast Jumala sõnale ja seda igapäevaselt sisse võtma. And so you need to keep yourself in the Word. Nii et sina pead hoidma ise ennast Jumala sõnas. And again, this is the reason. Ja jällegi, see nüüd on põhjus. Because we want joy. Kuna meie tahame rõõmu. We want peace. Meie tahame rahu. And we want confidence in our life. Ja meie tahame kindlust oma elus. Amen. Amen. I want that. Mina tahan seda. And so I'm going to expect and I'm going to receive the guidance of God. Nii et ma ootan ja ma võtan vastu Jumala juhatuse. I want to cooperate with God. Ma tahan teha koostööd Jumalaga. And if God is trying to talk, I want to listen. Ja kui Jumal proovib mind kõnetada, siis ma tahan kuulda. But when we miss God is when we stop listening. Aga meie paneme siis mööda Jumalast siis, kui meie lõpetame kuulamise. And that's when we get stuck in life. Ja siis meie jääme kinni oma elus. But I want to go into some things here this morning and I want to talk about two ways that you need to read the Bible every day. Aga täna ma tahan minna siin mõndadesse asjadesse. Ma tahan rääkida kahest viisist, kuidas sa peaksid igapäevaselt Piiblit lugema. 2 ways to read the Bible? Oh my God, I don't have a hard time with one way. 2 viisi, kuidas lugeda Piiblit. Mul on raskusi ühe viisigagi. No, listen to this. If you get this, it will change your life. Kui sina saad selle rakendatud enda elus, siis see muudab sinu elu, siis see muudab sind. There's 2 ways that you're to read your Bible every day. On olemas 2 viisi, kuidas sa peaksid igapäevaselt lugema oma Piiblit. Point number 1 is you are to read with a plan. Sa pead lugema plaaniga. You are to read according to a plan. Sa pead lugema plaani kohaselt. You need to have a plan and a system. Sul peab olema plaan, sul peab olema süsteem. You can't just have a goal. Sul ei saa lihtsalt olla eesmärk. You need to know how you're going to go to that goal. Vaid sul on vaja teada, kuidas jõuda sinna eesmärgini. You can't just say, well, I want to get out of debt this year. Sa ei saa öelda, et tead, ma tahan sellel aastal võlgadest välja saada. How many know that's a good goal? Kui paljud teist teavad, et see on hea eesmärk? If you're in debt, get out of debt. That's a good goal. Kui sa oled võlgades, saa välja oma võlgadest ja see on väga hea eesmärk. But listen, a goal alone does nothing if you don't have a plan. Aga kuula, eesmärk üksinda ei tee mitte kui midagi, kui sul ei ole plaani. If you don't have a plan, the steps you need to take to get out of debt, you're not probably going to get out of debt. Kui sul ei ole plaani, neid samme, mida on vaja võtta, siis on väga tõenäoline, et sa ei saa välja võlgadest. Pastor, we just believe in God, we'll get out of debt this year. Aga pastor, meie lihtsalt usume, et meie saame välja võlast sellel aastal. Oh, what are you going to do? Aga mida te teete? Teeme. I don't know, maybe we'll win the lottery or something. Ma ei tea, võib-olla võidame lotoga või midagi And then I'll be out of debt. Ja siis ma olen võlast vaba. Glory to God. Austus Jumalale. That's not a plan. Ei, see ei ole plaan. If that's your plan, throw it out. Kui see on sinu plaan, siis viska see ära. And get a new plan. Ja saa uus plaan. Talk to somebody who knows a little bit about financial management. Räägi kellega, kes teab midagi rahaasjade korraldamisest. And take some steps to get out of debt. Ja võta samme, et saada välja sellest võlast. A goal all by itself without a plan is nothing. Eesmärk üksinda ilma plaanita ei ole mitte kui midagi. You've got to be disciplined to a plan
to make it work. sa pead olema distsiplineeritud sellele plaanile selleks, et panna see asi toimima. You know, you can't just say, well, I'm going to lose 10 kilos by Christmas. sa ei saa öelda, et tead, ma kaotan 10 kilo jõuludeks. Well, if you're 10 kilos overweight, that's good news. kui sa oled 10 kaalu, siis kaalud vähem, siis see on hea uudis. That's a good goal. see on väga hea eesmärk. But what are you going to do? How are you going to do it? aga mida sa teed, kuidas sa teed seda? Oh, wow. I just believe God to take the fat away, I guess. ma lihtsalt usun, et Jumal võtab vist kuidagi ära selle rasva. No, you've got to have a plan. ei, sul peab olema plaan. You got to be disciplined to the ja sa plan. pead olema distsiplineeritud käima selle plaani Just järgi. having these good Christian, nice sounding goals is nothing without the plan. lihtsalt need, et sul on olemas need ilusad, kristlikult hästi kõlavad sellised sõnad, sellised eesmärgid, see ei vii sind sinna paika. Well, I need to witness to more people this summer. sellel suvel ma pean tunnistama enamatele inimestele. Awesome. väga Good hea, goal. väga hea eesmärk. What's the plan? milline on plaan? Well, I just believe that's what I'm supposed to do. ma lihtsalt usun, vot, et see on asi, mis mul on vaja teha, mis ma All pean right. tegema. How are you going to do it? ja küll, aga kuidas sa teed seda? Well, if you don't get a plan, kui sa ei saa plaani, October is going to come along. siis tuleb oktoober And you're going to think, I never really did that ja this siis sa ütled, summer. et tead, ma eriti ei teinud seda sellel suvel. I'll do it next summer. ma teen seda järgmine suvi. And then next summer comes. ja siis tuleb järgmine suvi. And if you don't have a plan, you know what you're going to do? ja kui sul ei ole plaani, siis tead, mida sa teed. Have a good goal you can talk to people about. et tead, sul on hea, mul on hea eesmärk ja ma lähen räägin inimestele sellest. You know what? I just really believe this summer I'm going to be able to witness to more people. kas sa tead, mida, et ma sellel suvel olen võimeline, et ma saan tunnistama paljudele rohkematele inimestele. Good goal. et väga hea eesmärk And the on mul. Christian's going to, that is a good goal. ja siis kristlased ütlevad, vot see on väga hea I eesmärk. would love to do that. tead, mulle nii väga meeldiks teha Glory ka to seda. us. austus, kiitus, au meile. No, it's about him. ei, asi on temas. And so what are you going to do to reach your goal? mida sina teed selleks, et jõuda sinna oma How are you eesmärgini? going to go out and talk to that person that needs Jesus? et kuidas sa lähed välja, kuidas sa lähed selle inimese juurde, et rääkida temale, kes vajab Well, Jeesust. I just believe I'm going to change some things. I'm going to start reading more Bible. tead, ma usun lihtsalt seda, et ma muudan mõned asjad ära, ma hakkan lugema rohkem piiblit. That's a good goal. väga hea eesmärk. But what system are you? What's the plan you're going to use to do that? aga mis süsteemi, millist plaani sa kasutad selleks, et teha seda? Well, I just know on the inside that's what I'm supposed to do. I'm supposed to do that ma more. lihtsalt tean enda sees, et ma pean seda rohkem tegema, ma lihtsalt hakkan tegema seda rohkem. Well, you need to get a good Bible reading plan. sul on vaja saada selline hea piibli lugemise plaan. Let me tell you what I encourage you to do. ja las ma ütlen sulle, mida ma julgustan sul teha. Read a chapter in Proverbs every morning loe igal hommikul üks peatükk õpetussõnu and read a chapter in Psalms every night. ja loe üks peatükk laule igal õhtul. The Proverbs will give you wisdom for the day, õpetussõnad annavad sulle tarkuspäevaks and the Psalms will give you relief for your soul at night. ja siis laulud annavad kergendust sinu hingele ööks. And then read through the New Testament every year. ja Read the- loe siis Uus Testament läbi igal aastal. The whole New Testament. kogu terve Uus Listen, Testament. if you read one chapter a day in the New Testament kui sina loed ühe peatüki Uuest Testamendist, for 5 days a week, Monday through Friday, et 5 päeva nädalas, ütleme esmaspäevast reedeni, in 1 year you will have read the whole New Testament. siis terve aastaga sa oled lugenud kogu Uue Testamendi. You can take Saturdays and Sundays off to either rest or catch up with something that you missed. sa võid võtta need, jätta laupäeva pühapäevale välja või siis sa kasutad neid aegu selleks, et jõuda järgi, kui sa oled jätnud midagi tegemata. But there's other reading helps that are out there. aga on olemas teised sellised lugemise abid, mis on olemas And saadavad. I don't know if they have all of this in Estonian, but I know they have it on English sites if you do understand some English. ma ei tea, kas need on saadaval kõike eestikeelsetena, aga kui sa mõistad inglise keelt, siis ingliskeelsetena on need kõik asjad saadaval. But it's like 30 days to read the Bible story. et seal on olemas selline nagu plaan, kuidas sa saad lugeda, 30 päeva you read the Bible story. et näiteks 30 päeva sa loed mingit piiblilugu. And it just takes you through different verses to read every day to kind of put the whole life and ministry of Jesus together. et see viib sind läbi erinevate salmide, nii et sa saad siis jälgida Jeesust kogu tema teenistuse ajal, lugeda sellest. Because you understand, Matthew, Mark, Luke, and John, they're all telling the same thing. kuna sa mõistad seda, et Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, nad kõik kirjutavad samast asjast. And so there's reading plans out there that will help you to read it in order of the things the way that things happen. on olemas need lugemisplaanid, mis aitavad sulle lugeda seda järjekorras, nagu need asjad toimusid, juhtusid. And so there's all kinds of help out there. We just need to get
a plan. nii et on olemas saada igasugust abi, meil lihtsalt on vaja plaani. This is my point. Ja see on nüüd see minu mõte. And you might say, well, it sounds like a lot of reading. Tead, tundub nagu kõvasti lugemist. Listen, I read more than that just reading the news. Tead, ma loen rohkem veel enam lihtsalt uudiste lugemisel. Some people, they sit down and they read a book this thick every month. Mõned inimesed istuvad maha, loevad ühe raamatu läbi, mis on nii paks, iga kuu teevad But you seda. tell them to read a chapter in the Bible, they say, a whole chapter? Ja sa ütled neile, et tead, loe üks peatükk Piiblist iga päev. Nad ütlevad, terve peatükk. No, but they'll sit down, they'll read, 700 pages in a day. Ei, aga siis nad istuvad maha, loevad 700 lehekülge iga päev. All right, it's not a lot of work, but let me tell you, it is life-giving. Ma ütlen sulle seda, et see ei ole väga palju tööd, aga see on elu andev. But it is going to take some discipline from you for you to be able to step into this. Aga selleks on vaja sulle omada distsipliini, et astuda sisse sellesse. But let it become a pattern and a habit in your life Las see saada sinu elus selliseks mustriks ja harjumuseks. that you have a plan to get into the Bible. Et sul on olemas plaan, kuidas minna Piiblisse. You have a plan to daily let God speak to you. You're downloading this information. Sul on plaan igapäevaselt, nii et sa lased Jumalal kõnetada ennast, et sa lase alla laed seda infot Jumala käest, Jumala sõna enda sisse. Because it's not going to just happen even though you want it to happen. Kuna see lihtsalt ei juhtu, kuigi sa tahad, et see juhtuks. You've got to be disciplined. And there's tools to help us. Ja sa pead olema distsiplineeritud, on olemas tööriistad meie She's already got it aitamiseks. up there. There's different websites we can go to. Ja seal juba on olemas üleval, seal on olemas erinevad siis lehed, kuhu me saame vaadata Here's internetis. 4 of them that I'd recommend. Ja siin on 4, mida mina soovitan. Bibli.net is the Estonian translation that you can go there and it can help you to study. Ja piibel.net on siis eestikeelne variant, kuhu sa saad sisse minna. Gateway- See saab aidata sulle õppida piiblit. Jumala sõna. Gateway.com, Gateway.com, BibleHub.com, BibleHub.com, YouVersion.com. YouVersion.com. These are just some places that you could go and read the Bible, and they've got study helps. Need on mõned paigad, kuhu sa võid minna, et sa saad seal lugeda, õppida piiblit ja neil on olemas seal sellised teatud asjad, mis aitavad sul And õppida piiblit. if you understand some English and you really want to do some study, go to BibleHub.com. They've got all kinds of tools there. Et kui sa mõistad inglise keelt ja tahad õppida Jumala sõna, uurida Jumala sõna, siis mine BibleHub.com ja seal on olemas erinevaid tööriistu, mis saavad olla sulle abiks. And so if you have a smartphone or a computer, the Bible is just a couple clicks away. Nii et kui sul on olemas nutitelefon või siis arvuti, siis see The Bible is just a couple siis clicks away, piibel on lihtsalt mõne kliki kaugusel sinust. right? On nii. Well, I forgot my Bible today. Tea, ma unustasin täna oma piibli maha. Get out your phone and go get it. Võta oma telefon välja ja saad selle. There's so much that's available to us in this technical culture that we live in. Nii palju on meie jaoks saadaval selles tehnikakultuuris, mille keskel me praegu elame. And there's apps and there's study tools. On olemas erinevad rakendused ja sellised õppe, mis aitab meil õppida. And there's even places where somebody will read the Bible to you online. Ja on olemas isegi selliseid asju, kus keegi loeb sulle piiblit. If you're too lazy to read it yourself, just say, okay, read it for me. Kui sina oled liiga laisk, et ise lugeda, siis las keegi teine loeb sulle. You can get the Bible if you want it. Sa võid saada piibli, kui sina tahad seda. Hello? Hello. If you really want it, you can get it. Kui sa väga tahad, siis sa saad selle. And so this you would say, well, I don't have a smartphone. Yeah, I so- don't have a computer. Sa võid öelda, mul ei ole nutitelefoni, mul ei ole kompuutrit. Listen, somebody close to you does, guaranteed. Ja kuula, see on garanteeritud, et kellelgi, kes on sinu lähedane, tal on olemas see. Somebody that you know does. Keegi, keda sina tunned, tal on olemas. Or somebody you don't know Või does. keegi, keda sina ei tunne, tal on olemas. You see them sitting on their bus playing with their fancy phone. Sa näed seda, kui ta istub seal bussis, mängib seal oma laheda telefoniga. You can say, wow, that's a fancy phone. Sa võid öelda, et vot, sul on päris lahe telefon. Yeah. Ja Hey, does that work on the internet too? kuule, kas see toimib ka internetis või? Yeah, it does. Ja toimib. Tell you what, can you do me a favor? Tea, mis ma ütlen sulle, et tee mulle üks selline, üks hea tegu. I don't know how this works, but could you look up just a Bible verse for me? Ma ei tea, kuidas see asi toimib, aga kas sa otsiksid mulle sealt ühe piiblisalmi? Could you just Google like Bible verse for favor? Pane sinna näiteks Google'isse, et piiblisalm soosingu kohta. Does that work? Kas see toimib? Let me see. Las ma vaatan. Yep, it works. Jah, toimib, töötab. Well, there's a verse. Could you just Näed, read that verse to me real olemas. quick? Et tead, palun ruttu loe mulle see salm. You might be uncomfortable doing that, but all of a sudden you got this person who doesn't even know you're reading the Bible on the bus. Sul võib olla ebamugav seda teha, aga äkki sul on olemas seal üks inimene, kes loeb sulle piiblit bussis. And he's given a verse
to you. ja tema annab salmi sulle. Hello? Hello. Whatever you need, it's available wherever we are. mida iganes sina vajad, see on saadaval sinu jaoks, kus kohas iganes me oleme. We just need to use some of this brain that God gave us to get it. meie lihtsalt peame kasutama seda aju, mille Jumal meile on andnud selleks, et seda saada. And if you know, getting a Bible reading plan for you is important. ja see, et sa saad enda jaoks see piibli lugemisplaani, on tähtis. And when somebody asks you, what's your Bible reading plan, you should be able to tell them, well, this is what I do. ja kui keegi küsib sinu käest, et milline on sinu piibli lugemisplaan, siis sa peaksid saama öelda, et tead, see on, mida mina teen. And I could see on somebody's face here this morning that you say, well, Pastor, I wanted to come here and hear something really deep and spiritual this morning. ja ma näen mõndade nägudest, et te ütlete, mõtlete, et tead, ma tulin täna siia, et saada midagi väga sellist sügavat ja midagi väga vaimset. This is it. ja see ongi see. This is about as deep and as spiritual as you can get. see on enam sügavamaks ja vaimsemaks sa minna ei saa. Practical on spiritual things is some of the most spiritual things we could ever receive. sellised praktilised vaimsed asjad on kõige sellised vaimsed asjad, mida meie kunagi saame vastu võtta. And the more we get into the Word, the more accurately we're going to be led in our life. ja mida rohkem mida enam me läheme Jumala sõnasse, seda täpsemini me oleme võimsed liikuma edasi siin elus. And so being practical in our godly life is an amazing spiritual benefit. nii et kui me oleme praktilised oma siis Jumala kartlikus elus, siis see on nii vaimulik asi, kui vähegi olla But I saab. said there's two ways we're going to read the Bible. This is the other way. nagu ma ütlesin, et on olemas kaks viisi, kuidas lugeda piiblit. First of all, we read with a plan. et kõigepealt me loeme siis plaani kohaselt. And then secondly, I think we should read by inspiration every day. ja teiseks me peaksime lugema siis inspireerituna igapäevaselt. We read by inspiration every day. me loeme iga päev lähtuvalt inspiratsioonist. That you would take time during your day et sa oma päeva jooksul võtad aega, to stop and say, okay, I need an answer. et peatuda ja öelda seda, et ma vajan vastust. Whatever it is that you're facing, whatever you're going through, whatever it is that you need, mis iganes asjaga sa seisad silmitsi, millest sa iganes lähed läbi, mida sina vajad oma elus, that you would turn to God's Word to receive some guidance on that. et sa pöördud Jumala sõna poole, et saada sealt juhatust. And so whether for this day you need strength, kas sa vajad selle päeva jaoks tugevust, maybe you need wisdom, võib-olla sa vajad tarkust, maybe you need healing, võib-olla sa vajad tervenemist, maybe you need some favor, võib-olla sa vajad soosingut, maybe you need to know how to behave, võib-olla sul on vaja teada, kuidas käituda, maybe you need to have some protection in your võib-olla sul on life, vaja kaitset su elus, that you would turn to God's Word to find what does God say about what I need today. et sa pöörduksid Jumala sõnasse ja laseksid tal kõnetada seda, mida sa vajad tänasesse päeva. So yes, read according to a system, jah, loe süsteemi järgi, but then also daily read a subject that you need. aga samuti igapäevaselt loe ka teemas, mida sina vajad. And you say, well, I don't know how to do that. sa võid öelda, et ma ei tea, kuidas seda teha. Well, just go to one of these places that we talked about on the internet, one of these Bible program places, websites. mine ühte paika nendest, millest me rääkisime, need piibliprogrammid, kus sa saad interneti kaudu, lähed sinna sisse ja And if you need favor, just type in favor and it'll show you every verse in the Bible that favor is in. ja kui sul on vaja soosingu kohta, siis kirjuta sinna sisse soosing ja see näitab sulle kõik kirjakohad piiblis, kus kohas on mainitud soosingut. Or just Google, I need a verse on the favor of God. või pane lihtsalt Google'isse kirjuta, ma vajan kirja kohta Jumala soosingu kohta. And it'll give you a bunch of places where you could get access to what the Bible says about God's favor. ja see annab sulle palju selliseid variante, pakub välja, kus sa saad ligi sellele, kus siis räägib sellest, mida Jumal ütleb soosingu kohta. And so you say, well, I've just got this problem or I've got that problem. sa võid öelda, et tead, mul on see probleem, mul on teine probleem. This is it. God's Word has an answer for every problem. ja asi ongi selles, Jumala sõnas on olemas vastus igale probleemile. And for every problem, there is a promise. ja iga probleemi jaoks on olemas tõotus. Amen. Whatever you're facing, God has already said something about that. millega iganes sina seisad silmitsi, Jumal juba on öelnud selle asja kohta. And so when we respond to the leading of the Holy Spirit, ja kui meie siis vastame Jumala püha vaimu juhatusele, the Holy Spirit will be able to lead us and He will speak to us through God's Word. siis Jumala püha vaim on võimeline juhatama meid, juhtima meid läbi Jumala sõna. And so we hear from God. nii et meie kuuleme Jumala käest. And to do that, we hear His Word. ja selleks, et seda teha, meie kuuleme tema sõna. So it's not a book we're reading, it is a book we're listening to. nii et see ei ole raamat, kus kohas me loeme, vaid see on raamat, mida lugedes meie kuuleme. And God has already spoken it, and we need to listen to it daily. ja Jumal on meile juba rääkinud ja meil on igapäevaselt vaja seda kuulda. And we need to grow in our faith. ja meil on vaja kasvada meie That we usus. would seek God. et meie otsiksime Jumalat. That we would hear from God. et meie kuuleksime Jumala And that we käest. would obey God. ja et meie kuuletuksime Jumalale. And if we are seeking and hearing and obeying, ja kui me otsime, me otsime, kuuletume, and obeying, yeah, meie otsime, kuulame ja kuuletume,
then we're going to be walking with the guidance of God. siis meie saame kõndima Jumala juhatuses. And life will get better and better and better. Ja see elu läheb paremaks ja paremaks ja paremaks. And in the day we live in, there is no excuse for you not to get the word of God Ja into see your, päev, milles meie to your elame day. praegu, sellel ajal, sul ei saa olla mingit ettekäänet, et sul ei ole võimalik saada Jumala sõnale ligi. But we're just going to have to be disciplined to stay on course. Aga me ilmselt peame olema distsiplineeritud ja jäämaks kursile. You're going to have to take that 15 minutes, whatever it is, 20 minutes to just do it. Sa pead võtma selle 15 minutit, 20 minutit või kui palju iganes ja lihtsalt ära tegema. And so, again, this is why we do it. Ja jällegi, see on põhjus, miks me teeme nii. Because we want to have some joy. Meie tahame, et meil oleks rõõmu. We want to have some peace. Me tahame, et meil oleks rahu. We want to have some confidence for our life. Me tahame seda, et meil oleks kindlust meie elu jaoks. Why are you reading the Bible every time there's a lunch break? Mille pärast sa alati loed piiblit, kui on lõunapaus? Because I want some joy. Kuna ma tahan rõõmu. I want some peace. Ma tahan rahu. I want some Ja ma confidence in my tahan life. kindlust enda elus. This gives me those. Ja see on see, mis annab mulle need And asjad. that's why we do it. I think we should be bold about Ja it. sellepärast meie teeme seda ja me peaksime olema julged selles asjas. We should not be ashamed of God speaking into our Me ei life. peaks häbenema seda, et Jumal räägib meie ellu. And so we've got to spend time with Him and get what we need. Nii et meie peame veetma aega temaga ja saama seda, mida meie vajame. And so the Word of God is the will of God. Nii et Jumala sõna on Jumala tahe. God's Word is His will. Jumala sõna on tema tahe. And God will lead you by His will. Ja Jumal juhib sind läbi oma tahte. What He wants. Seda, mida ta tahab sinu And He's jaoks. already told us what He wants in Ja the ta on Bible. juba öelnud, mida ta tahab piiblis. And so this is what the Holy Spirit is going to use to guide you in the steps that you're to take with Ja see God. on see, mida Püha Vaim kasutab selleks, et juhtida sind nendel sammudel, kui sa järgned Jumalale. Let me read to you 1 John chapter 5 verse 7 out of the Amplified Bible. Ja las ma loen sulle siis 1 John 5 esimene Johannese kiri 5. peatükk and verse 7. ja salmis 7. It says there are 3 witnesses in heaven. Taevas on olemas 3 tunnistajat. And it is the Father, the Word, and the Holy Need Spirit. on Isa, Sõna ja Püha Vaim. And these 3 are one. Ja need 3 on üks. There's 3 witnesses in heaven. Taevas on olemas 3 The tunnistajat. Father, the Word, and the Holy Spirit. Isa, Sõna ja Püha Vaim. And these 3 are one. Ja need 3 on üks. And you need to know this. When the Holy Spirit leads, Ja sa pead teadma seda, et kui Püha Vaim juhatab, He will never lead you outside of God's Word. siis tema ei juhata sind kunagi väljaspool Jumala sõna. He will always connect to the Father. Ta alati ühendub Isaga. And He'll always connect to the Word, which Ja, is Jesus. ja ta alati ühendub sõnaga, kes on Jeesus. And He's going to use the Word to guide you in your Ja life. ta kasutab sõna selleks, et juhatada sind sinu elus. Because these 3 are one, and you need to know that. Kuna need 3 on üks ja sul on vaja teada seda. And so if you ever feel led to do something that's outside of God's Word, Ja kui sina kunagi tunned juhtimist, et teha midagi sellist, mis on vastuolus Jumala sõnaga, you need to know that leading is not from God. siis sa pead teadma, et see juhtimine, see juhatus ei ole Jumalalt. And it doesn't matter if you obey half of the Word, if the other half isn't in obedience to God, it's not God. Ja vahet ei ole, kas seal on siis niimoodi, et pool sellest on kooskõlas Jumala sõnaga, pool ei ole, ikkagi see on vale, sa ei peaks sellele kuuletuma. You can't say, God, I believe you for blessing and protection today. Sa ei saa öelda seda, et Jumal, ma usun sinult õnnistust ja kaitset täna. As I rob this bank, Sellel ajal, kui mina lähen ja röövin seda panka. and I promise I will tithe on everything that I get today. Ja ma luban, et ma maksan 10% kõigest sellest, mida mina täna saan. It might kind of sound holy. You might even be able to use a couple scriptures. See kõlab võib-olla väga pühana, sa võid panna selle väga pühana kõlama ja sa võid isegi kasutada Your mõnda kirja favor kohta. surrounds me as a shield as I take this money out of this bank. Et sinu soosing kaitseb mind kilbina, kui ma lähen sinna panka ja võtan selle raha sealt. And everything I put my hand to is going to prosper. Ja kõik see, mille külge ma oma käed panen, see omab edu. All right? See läheb korda. That's not how to use the Ei, Bible. see ei ole viis, kuidas kasutada piiblit. You need to use it right. You need to know what the Bible says so you can recognize God's leading. Sa pead kasutama seda õigesti, sa pead teadma seda, mida piibel ütleb, nii et sa saad kasutada seda õigel viisil, Jumala vaimust juhituna. Jesus told us about the Holy Spirit in John 16:13. Jeesus ütles meile püha vaimu kohta Johannes evangeelium It 16:13, says that He is the Spirit of truth and He will guide you into all truth. et tema on tõe vaim ja tema juhib sind kogu tõesse. He will not speak on His own. He will speak what He hears. Et ta ei räägi kuidagi iseendast, vaid He ta will räägib seda, mida ta tell you kuuleb. what is yet to come. Ta räägib sulle, ütleb seda, mis on tulemas. This is the Spirit of God who's on the inside, our GPS, See on, supernatural tema on siis GPS. Jumala vaim, kes on meie sees, kes on see üleloomulik GPS. And Jesus said this in John 17:17. Ja Jeesus ütles seda Johannes evangeelium 17:17. He said, teach them your word is truth. Õpeta neile oma sõna, sinu sõna on tõde. Teach them your word Püüdse neid tões, is truth. sinu tõde on sõna. And if the Holy Spirit is going to lead you in spirit and in truth, Ja kui püha vaim juhib sind kogu siis tõesse, then He's going to use the word. siis tema kasutab Jumala sõna.
Amen. Amen. The word is truth. Jumala sõna on tõde. And when we get the word on the inside of us, we are going to be very, very sensitive to the leading of the Holy Spirit. Ja kui meie saame Jumala sõna enda sisse, siis me oleme väga-väga tundlikud Jumala püha vaimule. And so we have God's GPS on the Nii inside. et meil on olemas Jumala GPS meie sees. It's the Spirit and the Word working together to find where we are and give us that roadmap. Need on siis need vaim ja Jumala sõna teevad koostööd selleks, et me saaksime jõuda sinna, kuhu me tahame jõuda selle kaardi peal. So that we know that when these two work together, I'm going in the right Et me direction. teame seda, et kui need kaks teevad koostööd, siis me liigume õiges suunas. And it doesn't matter what's going on. Ja vahet ei ole, mis on toimumas. You need to know God has an answer for you. Sa pead teama seda, et Jumalal on vastus sinu jaoks. There is a plan. On olemas plaan. God can get you from where you are to where He wants you to be. Jumal saab sind sealt paigast, kus sa praegu oled, sinna paika, kuhu ta tahab, et sa saaksid jõuda. And you can follow Him with joy and peace and confidence in your Ja life. sina saad järgneda talle rõõmu, rahu ja kindlusega siin elus. Because this is the awesome thing I have to tell you today. We have a God who guides us. Kuna see on see võimas asi, mis mul on sulle täna öelda, et meil on Jumal, kes juhatab meid, kes juhib meid. Hallelujah. Halleluuja. And He will use His word as a clear guide for our road ahead. Ja tema kasutab oma sõna selleks, et meil saaks olla selline väga selge ja kindel juhatus meie elus. You just have to cooperate with God. Sul on lihtsalt vaja teha koostööd Jumalaga. Because His Spirit knows what it is, where you're at, and His Spirit sees all. Kuna tema vaim teab seda, kus paigas sina oled ja mis on ja ta teab kõike. And we need to get God's word fresh in our life every day. Ja meil on vaja saada Jumala sõna värskena enda sisse igapäevaselt. And if we do that, it will help to protect our hearts and it will protect our minds. Ja kui meie teeme seda, siis see aitab meil kaitsta meie südant, meie meeli. It will get us at a place that we can know that this day I'm going to be okay. See aitab see saab meid sinna paika, kus me teame, et vot sel kõik saab olema korras. Do you know your future? Kas sa tead oma tulevikku? No, but I know God is with me. Ei, ma tean seda, et Jumal on koos minuga. And I know His word. Ja ma tean tema sõna. It's going to help guide me through this day. Ja tema aitab mind, tema juhatab mind sellel päeval. So I could go into this day with peace and with joy and great confidence. Nii et ma saan minna sellesse päeva rahu, rõõmu ja suure kindlusega. And we load up on the word of God daily and it will be life-changing. Ja me siis paneme ennast täis Jumala sõnaga igapäevaselt ja see muudab meid. And so we read God's word by a reading plan. Ja me laseme sellele ennast muuta, nii et me loeme Jumala sõna läbi lugemisplaani. And we read God's word by an inspiration. Ja me siis loeme ka Jumala sõna siis lähtuvalt inspiratsioonist. What is it that you need? What are you going through? Mis on see, mida sina vajad, millest sa oled läbi minemas? And let God speak into your heart and speak into your life. Las Jumal kõnetada sind sinu südamesse, sinu ellu. And God's positioning spirit will get you where you need to be. Ja Jumala positsioneerimise vaim saab sind sinna paika, kuhu sul on vaja jõuda. And this is how I'll end today. There's no place He cannot save you from. Ja see on see, millega ma täna ka lõpetan, et ei ole olemas sellist paika, millest tema ei saaks sind päästa. And there's no place that He cannot get you to. Ja ei ole olemas sellist paika, kuhu tema ei saa sind viia. And so no matter what you're going through or whatever you're believing God for, Nii et millest iganes sa oled praegu läbi minemas või mida sa usud Jumalalt, you need to know that God has the way. sa pead teama seda, et Jumalal on olemas tee. And God is the way. Ja Jumal on tee. Amen. Amen. Jesus is the way. Jeesus on tee. And He wants you to put your hope and your trust in Him every day. Ja ta tahab, et sina paneksid oma usu ja lootuse tema peale igapäevaselt. And we have a God who guides. Ja meil on olemas Jumal, kes juhib. We have a God who guides. Meil on olemas Jumal, kes juhib. Amen.